Bukel ti utong nga sinagpawan ti karnikin sa luyot. Dapat adda ti sa luyot ken karni. Iniwak di karni tarakel dardaras. Tas dati karni. Tas to'y sibuyas. Tas to'y bawang. Atalang ti sag ti rekado na. Tas dati utong imbabad ko di rabii mga 8 to 12 hours siguro ti babad tano lumuneng nalaing. Tas imbaborok kumet lang tano nalulo neng nga kanin kasta ti teknik na. Tas naggisa na kon ti bawang. Tas impisok kon di sibuyas. Tas pinagburok ko. Tas impisok kon di karni and kiniwar ko and tomorrow no and the karni I'll transfer into the bukol to utong so that I transfer to make the bukol to utong delicious and ingiwar kon. Das, inika magic sarap na ta umimas, patis nga basit, and saluyot impisok kon. Nalpase, mangan tayon gagayem kaapa ken jichismosa nga karuba.